Anopano sia abogana de shimai ya mobibia achima makwaba deba ahenkan adiokunu miensa echipo miensa kasafidie eswo ene eye ayewe humo bobo me ne da edikan afimpinu ene adionu emiensa enkakra afisu ya dekọ ene ya chem sein pepepe busumi si edikai na nene busumi a echatu akura ntine ensama wodru asamufu agina tenten asamu akroje na nanope yede eba besomo ensemi ya boaboa ni nyina no afrikwojo apau newsroom bebi ayetie eye eno ekua afrankuma studios eno batampa ni studio ni yetia ensem ni yebetwe ni srani abasa enanope yade mu kirekire mu nyina da ebesomo ya bone bede ni ebedi mu akuti ebi anise enkane wadita general yera Daniel Domlevo ene wakasa afa ehihye bi afimpinu ani adionu mampani digu apon eso yeda so ewo na watwe na ediesi wonu se ema ya wo mu bu omo nsane ebe nchecha ma omo amoma hu ni die agina so na eno nam so amoma mfon so cha na omu guzo che ema yiwade na abusia na watwe yesi mu ana no branda wa Ghana yanti asemde insu anto yanti boso nkaye kokopie mu ewa nkran pumpuni mantemu ni Cape Coast kwantempo so a akwanhye bisi ya matese nipa nam so atwa nanan mu osia do no emu oremie pa na sa nipa ibie ade wo manu disem atudwa ye omamu nsem bi kan ye betra wo sompo akobi man so na anope meko Uganda ye bo mamane bribi atwam se emane ma da ne memane ma da lesbian gay womu ko shemra na mra ne ba bontin na ano odin dodo enunti omampani so nyintum afidie womu de ko bae no wade atum na sade mra ne tie no anope mechirum abusia na no pe yemfa enasipiesie ema ye na bofo madaroma wama soyasen agi yentata sikafem anatesensem no yebe kenkan ama wanti rich drop natural mineral water wamo ana wama soyasen ene anupe ya no wadi echi abe fonten tankase ne so Facebook Ahenkan 93.3 FM YouTube onso yedemu live ewo ho ane yekoya ya sanso bantudu awadwenkyerɛ nhwe ni nyina guo ebresem yebe kenkan ama wo adwenkyerɛ kro na wodi afa emai so 0594841044 0594841044 de fa waso a ye bekenkan ni nyina da ama wona no pei anwanu mienu yaje yegwa ye de nsem ni mu kirekire mu ebeso mo medin ene mame akuya janewa mene kwaku anin kusi buadum afi nsem ni nkyeremu ni mfiti ase eno no abusia ya sha ensem na se ne ye sanso akoyechi ye kira ye kwani ye kwa akosi afimpinu ani adionunu mu 2020 ani ye kwa akopie mu owo na Ghana for ye beka ni ye pa 2020 na auditor general awowo man mu a wo hwa tutu niema aye yera Daniel Domlevo wano ana na chese wote akonwa ponso a wo hwa se bibia ebekọ nkan na ebra wodi ni mranti semu ana temkrata every man penny aso ye eba ya na krata ni mu sem nyina da ejre mu se yera Daniel Domlevo man penny aman ho kwan se wonkọ na wonkọ home ejuma wo ba ye wo bo ejuma pa woni pa so de wo bo ejuma e wo se wutimi je wa home anya sa wanyi wa home ani pedua ne kura etimi ebubu eguo entima pani ya no wo kire mu se wa mani nefua ne pole wo ha ane aduesia enkono 169 days se wonkọ na wonkọ je na home enu achi wo ba wo betimi aba betua na ejuma so na ensemi ba mountain so ane ekuoku a wudro pina trotron krata Center for Democratic Development ane ekuoku maako be se enwotwe bie wo mu tron krata no wo mu chemu se ensem no emu orem ye pepsa wo mu hwa kwan a mampani kire mu se auditor general yera Daniel Domlevo wankwankwa kire fie na emu orem enefu mampani di ama ne edoso dodo nti anhwa na pani ni dibre ana mampani aje free ni sema ane esentrafo yenso ye de anu egumu
ka bia senka ene ebre ne kura na kama pani beti so obehwe na watimi ate so na ne tentem so pani no kwakwaje na humi a na wasaba abetua ne nyuma so ensam ne kwaye ampani ampa kwa wiase no na chese dibra ma pani di hye ne sa ese auditor general no enwa ne yaje free ne sem enti wakwaje na humi ne ne yepe obi si na nan ese act ne kwa wiase na se woni akono ya boni din se wonhwe na auditor general eye dibra no wankwankwfa ensemi ba monten so sane ne ensemtrofo ne ekoku awodo ya twene srani abasa de fe mabse na entiase no enhyeda enko enkansa na efiti wana ensem na didimu amache se akwakopie mu o my Ghana Supreme Court ba tampeni emu a lawyer fo ne a judge fo wo mo atna ensem ne so ade fe na wo mo tan ensem ne so ade fe no na wo de aba monten twemu se ekwan ya mampani fa so a enkane auditor general Yera Daniel ya dom level wajini dibre efri ne sem no wa mu se enfamra kwan so wo sho my Ghana ya mamra 1992 constitution na ekaseti aye panti sa ekwan ya mampani de ne fa so no enya de a wa mu je atumu wa mu case super pie ese enya kwan pa sa mampani sha ni putu pa setinchina chia wonya ni dibre entu wo no ya mamra na ekaseti ya enu ti wom de sem yi ba monten so no enkane auditor general Yera Daniel ya dom level wani so agina so den sam awodra to do wo chem se anokore afa pa na ne waje die ese wo my Ghana court ba tampeni Supreme Court emra no wo mu di ye adwuma ye pa afa so ana wasan so agye die ese atentri ni wo hoye eye adwuma ye pa e wo mai mu ese kwan a ajagefo ese fada edefe defensem no wo mu tena ne nsem no so we di tuwa na we di atowa wo mu hwada ne daniani a wo mu wie ye wo mu nyina court bankuro mu ese kwan ya mampani ade wono Daniel ya dom level efa so afimpinu ane adiono eye ahini mebusu menimu no enye kwan pan wose we kura adanedi epefe ese ya mamwon eye adwuma adadi pefe se ya mamran eye adwuma empo so no wose asanso adadi pefe se ajudge for wo mo Supreme Court no wo mo te emra na se na mum ade ba kwa wono wotena se na wadwen wo a eye na rewo wotena se na wadwen wo a wonte ase na wo beka so access super pie eni se Ghana mampani na natu dankwa akufo ado ya ka emra ne pa woni buo bia de ma emra no anka ne papa mu ampa no wo ebuo ade ma o my Ghana ya mamra na anka sa na ma wa wotu no afimpinu ane adiono no anya ade a wo betua ma ono Daniel ya dom level wetimi akwakotena fienti ni nyina mu se Supreme Court nei wa matena sela wa ma defe ensem ni mu a wo se wo obo wo mo aba eso decision which has come at long last, and the justices of the Supreme Court know better. That is my happiness. But I'm equally sad that the highest office of the land, which is the presidency, is at the forefront of not respecting the constitution of the country. I am hoping that they will write to the Supreme Court to tell them that they have to go back for law classes, since they have upheld the position that I was pushing forward. It really helps the independence of the office of the Auditor General and any other constitutional body. Stopping me and say go on a leave will mean that he has stopped or prevented me from doing my work. Abusiani aya enkane Auditor General Yera Daniel ya dom level na enwechi anwadi tudwa wochem sa usha Supreme Court wa matemu a wamde aba monten so a bibia de mu pefe se wonu dom level wanye boni bia na embomu akama na to Ghana fotim se anka bibise no anka wasa abanhwe no wotimi esum no esu wonu Daniel ya dom level wonye krado wona nwi humpo esu obeje sempo ateku bia de efiri aban ho bi se wo mayi ya penkan ko pempumtuo empumtuo no so ya de etuwa na eye entenya de a wonu wokogina aban nim se sempo ateku wanfa som no wasenya de bibesi danemom na futu a wade mama penini se wasrepa esa mampeni wo ya lawyer ni mapa human rights lawyer and one shana ni die a esefata no one farmer wo my Ghana amamra no. The battle is for the Lord. The most important thing is that the Supreme Court has spoken and clarified what the situation is. And I'm happy they've done that because many Ghanaians thought that there were some things untoward that I had done, which is the reason why the presidency said I should take the lead. So now that I think
I feel vindicated. I don't think I need any redress beyond that. Many people have suggested it, and I jokingly tell them that, no, why would I take redress so to get compensation from taxpayers who did nothing to me because of a president who doesn't pay tax? So I'm not interested in any further action. I don't have anything to say about him except to urge him, being a human rights lawyer and a legal practitioner, to try and respect the laws of the country. I think that will be very necessary because the presidency should be the first person respecting the laws of the country so that they can, as individuals, private enterprise, etc., to also respect the rights of the citizenry. Abusianti anununwani Yera Daniel Yao drum level and Kane Auditor General ma wo man Ghana. Na otwi awiase na yesi ono mo say yemfa nkai emma titu wo mafrase ebu wo mo nsa na yencheche wo mo koyon befa so a so mafrase ebu wo mo nsa no betumi akra wo mo ye na ma wo ma woni die agina so SCP esita yesi oba nso de yesi oye obasima na sanwe ma weni na bonto na ma oye obasima sanse wan siesie hu amo ho anye kama na bibia nyina so a aware akra ho tumi ye oden na weni na no ewoko falbai yesi ba bia obekwa hu sie obi na sie janso wo ho enu nti ze bia obehu oba bi na ofant washumu osene mario mo hu bibiye enka bia ba ne ho ene de keka ho a nini na no ewoko falbai emu kase ba kopa eye oba bu ni nsa abra wo chima no eno no ya de bia so wanhwe ni a eja wadwo ensunsanso de ba brano wa bete se yes ehihyensu mukonim edikan se abano so obesiesie ho adu hu ni bra ba sesa part ene de keka ho no nini na ena awiase ni na yesu se na watwi wo mfa endi hu dwuma na obi azu nim so oba bia achima eye pad ena odidi dwuma we nam so ama achiase de hye baako asanso ye business woman owura yire Juliana Akote agina ne naso akoma achiase mansin no school for maiwa pad maako ahanson aduonum 720 sa wo munye na wo mun so se ye di sa edakase wei de kai asiesi wo mu akyerɛkyerɛ wo mu no wo munye na wo mfa nka wo mu kyerɛkyerɛ no mutumi so de dwuma ewofie Madam Juliana Akote enya Ahenkan News edi nkomo na oche se onyankrata free enhumasua aso ye wo akyerɛse mansiri no mu na oba ye ohwe krata no mu no eka na koma sansani nuanom ma ni nuanom enketenkete no wo fa asenom ne nananom ene de ekeka ho ena wei aba yese yenyamoa na wo mu so ehu mu benkum ene mu nimfa ono nso akwa oba tampa no futa baraba ni pampempim no ma no enu nti ojane na so ema won mo pad ma akoma ko 720 na one nsamtwofo odi nkomo ena Madam Juliana Akote kire se ema iwa ne titi wo ma fino mabu o nsa no obesre pa se so obu nsa wo fra sa de no eya etuba bia onsa akwa ye sabi anopedie kafra mojasam nti no eya na ehusima kwa ye bebre ye na so enim se de mojate enu nti ni eya wo mo ntan nware obon ma ya sa no nware onyare ube na de bia asesa ne pada nursing osesa pada nursing eno so da bi oyesa uti oyesa wode nkabone ena ebre hunti ma no titiru osre pa sa mpempi sabre no eya mu nware na mu nware mu ye ne sa ebeboa amommo ankasa mo ya kono na ma ho nidie SCP esita Education Directory, Achianse District. Session, Girls Child Coordinator, Madam Matilda, Mame letter, say, it drew that time now. Omoyamwa, Emma, adolescents, buoyancy, said the Omobe Church, hygiene, and Nema, Inti, or Kai and a Kamakuma, say, you and the drew so, Mebua, and the common pardon, say, a pardon, pack Makuma, Sango, 720 pieces. The American Minian Marty to adolescents are fair no more start say Ebu or Monsa or Crow Bunensa. Yamusi and it was that time now in here because when CSC who ye when you so pad and check it time I say ube change pad and any near ma bones and preppy with transfer not one thing. It to me cry the sense any other eba a ma no be jolly ye or bakra won jale na and one say be a change pad be a wonka. It is a banner one jolly ye and CSC who ye so the sense amount. Ene da no owura yile Juliana Akote businesswoman sanso achim a chance this year people
ne ena busua muti yi na abro de pad ma akoma ko 720 ekoma a chance mensin se wo mu nchema emma no onipa ogina education directorate no anemu eje a chance district child coordinator onukro yai ene tutu anamodi ntiko pempem yekosre ya madam Juliana Akwete eka na akoma no nso etu anamon owura yele Matilda efum onam sa akonya no so eda owura yele Juliana Akwete ase dana se papa ewo moa de biode bua a chance schools ewo mpotem wono mo anopa wi anwumro frem amine se eyade ebeboa nkwa dia eje wajo ontwa no wo fom tisa kokko wadidi awie obedi wachi abo ho ban tso bambofo obo ho ban no aboa mabotai crowd tu sa na mo no atumi adimu eno achi ena madam Matilda efum ensu tu emaiwa ni nafo se ya wo mko so ndi omu ni se de madam Juliana Akwete ka no ena osan ka kire awofo se awofo ya mo nchi mama ne ntena se na mo nkire wo mo se de obabu ni nsa obesiesie no ho na ma wo mu nya emasima na aboa mo wo mo so enya memasima na ma awale no so ayensimansima na no kra no ena o se oba beto pad ana obebu ni nsa akwada titu no o se sa adwuma no eye awofo adwuma enti na awofo mo mabu mu nsa mo ntopad ne ma wo mo na mu nya so obebu so na atiantian o tia no no so beko na be ma to ama no tomo no wi amema so de adwembone wato pad ama no eso ye adwuma tika International Menstrual Hygiene Day dwumadi a edi ma nyina afibia ti edu sabria esese memma ne mmofra ewo Achase district nso yehwe yebie won ani ewo menstruation ene won ahosiesie ne nyina ho ebacho pad ne 720 pieces efutu amedema emmayuwa no se esese yehunu ne se braye no eka emma ye ho eno nti ye team na se making menstruation a normal fact of life. Me fasa kwenye so a kire abofo nso se omo se ye wasede se mofra no wo ye ma wo kire won braye na ne titiri wedu sa bre ne nso a won ma mofra no de wodi besiesie won ye padi ye won asede kakra me wo ka kire anti Julie ene se me gina directorate no anemo ene me mayo ne abofo ni nyina wo district na anemo e de enyame enhira emma no esanse waye ade ye bo ne pum no se wamia ye ne hwe a ye beye nanso ode opepa otaboa ye o ma ye paint ode books ba ye niema bebre empai bone se n'adwuma a wo ye no enkoso amabrebia watumi abe support emayo an se ne beye a wonso won education ebetumi etumpon onipa amutini ni eye child coordinator ewa Achase mensini ni mu Madam Matilda efum abusia ya toa ensem ne so na watwe a yesi mu ana no brade etwemu na eye kotoni ma bosome ne de etwato ne de toso aduasa brada na waman yi ya antiasem de yanka bia nhemu jasi yegu enyuma so ne yenkonko piem onkran pumpuni mantem ne Cape Coast ekwan ne so akwantempo ne so akwenhia brantem bi asiye ema chese nipa bi efemu eto ananam ewonse do akwenhia no na chese eni anya ye papa hwese ne a ka ni mienu wamu kohia ye na te ayi yutombas na ka wono krampo de efa ni nyina adwuregu a na eni anya papa na sa akwenhia eba ye anamra bedwani a wo afutu abato ampeso aso emfinfini mantemo woni monyamfo Alexander afenyo maken wode sama wodo to dwa wo chem se enhwehwemu de wamo srapa se enhwehwemu e wose etimi ekoso na wamu hu ne nam support ya na no brada enam so ma sa akwanhia ne esiye ewo ye Cape Coast kwantempon eso na watro ne samson na wochesa ohwa bia ya akwanhia ne esiye egomu awa na wochesa sa afa ko no eya na akwanhia tai esi wo ye pa ebrani bre akwanhia bia besi obekwa akohwe na tse eye wani tituru ni wamu a wamu twimoto iwo kadafue ene ese ye ne ne wamu disieni eye ne ne wamu ti ahwe eye ne ne wamu ene eye ahenkafo ahodo ehyiemu santi ewo sasa bia ye ho ne ehwehwemu ahodo etimi kwaso na enam soma se enkrata ahodo eba emontenso ahwe enkrata ni musem a eye woni monyamfo Alexander Fenyo Maken woni sama ahodo atudwa ne sama ne wo ka nyina wo kiremu se ne enam soma empempi ya kwenhia esi wo sa kwantempo ne so no wo besre mpanifo se ni manim ya wo momom nan momoto
na wamunya mu ehwehwemu ye pa na se ne be ya adekode potia ehye ye wa ebre ne bre nam so ma kwanhia esie no betimi atu nase na wamu so adehye wamu mfimfini mantemu no wamu ho so atimi ato wamu wato ne nsam no wochem sese ehwehwemu ne kura ba na ebetimi aboa ma ahenkafo wamani atimi ada ho ewa sa kwantempo ne so wamu nam sa kwantempo ne so wo bia enso ani atimi ada wonti wosre pa se empanifo mo ano se ne be ya hwehwemu betimi akoso na feiso wamu hwe se wam de hwehwe ya wodo ebegu aponso asan hwehwe ye no ebetimi aboa ma akwanhia wodo a esi wo kwantempo ne so no ano ebetimi abrase na no brada hwe akwanhia ye si ya na chese you turn back and registration number GT 5866-L and a face of 4 tanker no registration number WR 2063-10 and a so woman and one the cocoa share more sabre nipa makumaku edunsia and a so one matwana nanum I won't see a do a mumakumaku edria 940 so dear and some anasa and crataba montisu tremu say one musu prayer pa one more away at sabia doctor for edna muson tentin say a quembia so and ye bet me apre wamo kwa eso ediamomo na anam so ama wamo prebie wamo ne ahenkan kasea atwetwe nkomo wamo na no mti hyeni mu entini ekoso nyina wamani atuemu ebie. I'm doing fine, thank God. I was in the bus. I almost fell asleep. I was sleeping. So the bus and the tanker just met face to face. And I just heard the noise. I stand up. When I stand up, I watch. I said, Jesus, accident, I'm dying. One of the side of the bus finished. So I came down. I begin to shout, come and help us, come and help us. 6 people die at the same spot. So I'm now at the hospital. The Freetown Embassy in Ghana are taking care of us in the hospital. I really remember because I was sleeping. I only saw myself almost on the corner, but people were just stepping on me because I was sleeping. So I not to myself, the whole are close. I start crying. No clothes on me. Before people help me, they left for me. They kept me if I'm on their car. Oh, Arahosem. Akwenhia weni tua sabio. Ewa weni tua na wutimi anyo ho hwehwe utia wo mukasa mukura na. Just womunye wamaimu adehye o. Womu firi krofo froso na eba. Ana just akwenhia brantam say aba beto ma womo kireche womu nsemutie nsanimu a eya areho papa na enfoni so aba monten so ebusa onya enfoni ni bi hwa mi gidi pass fitina no branda de yemu bebre na yenye bia hwe akwanhia na eni enyan so ni nyina mu ye besre ese nyankopon wahwe na womo a wamato ananan mo se adon womo abusua wono a kekere womo re afeiso womo a womo pra womo ja yarehwe no wono aso enya Dr. Penina wonsa womo yade Baba chacha Uganda for lesbian any game no maja tumini me baba churchim e di amount na answer na no rich drop natural mineral water e yenso bia busua obubo bia eboa pa water is life enunti so obi kwakwa emukra no anya duane osema minsu motuma akọ di nsu no bokwa aba hwere nyen ba so anya nsu no de aduane kwa betumi aye no chese nsuo sombo emani padua no na nsomfom so akese anipa dodo na eye ne se ensuo akwakọ ya de sombo a nipa nya na brebia nti eye ya nsuo bia na onom ensuo bia na onom Mr. Rich drop natural mineral water border form emu ode me efie nsuo amenom ano no ensuo amenom ano baba na masuma gum se tam akwas wa wiabo na ukona oyibi na onoma atisampa onum ni pensu emu ode dankasa Rich drop natural mineral water enunti mema onoma ma se de no me kan fama wonso se tobinum enya ne danku enwodi nro wom de ebo ma nipadua no ensu a anasa ahwodin a nipadua no hia wonso ni na no ebi wom Ghana Water Company Limited adi ni mfidie siso aye test Food and Drugs Authority ahwem ajatum se ye enunti pebi tonom na ebeboa papa wana bedu adanse Rich drop natural mental anope hwe kohwe sisie ka si kwa wisa na eba odan na eba across na kwa achiase omu die 20 sa adepa eni edi adanse awen panso oyi enkasa nanzo die
ye kasam amwom sampa yenti onsu pebitonom anya science bone ebetumi de wato nanano wonse do rich drop kan ne ye from rich eyes ene wo mo achema boabo peace town enkrabata kese ba konso ewo kaso CP onso wo mu nsini form kra se bibia ni na so wo achichi ne benchaye upenso ne bia abobo ya ho ka wo hom de bebro free fra 0244 0241 kafra 666 508 0241 666 508 and 0555 250872 0555 250872 rich drop always rich always pure na one womu edidwa abom afia abusia ma menko obi man so nkofo no nsem so emra Ahenkan FM wati wasum meko Uganda mainimu na omafo bekaya yabomamani o yakasa fidie yaso ye Kasiebo odo yimu se Uganda fo sa lesbian ni gay eye tipai wo Ghana omafo bi di gronte e wanum sia se ye yemra anti LGBTQ+ bill na ensori ntia saade no ye grona ye di agro parliament ko he Uganda for so say na wom so mka say na da bia say ye ayi emrama sa lesbian gay ena MPC so pepa wom nyamra de koma president so no so nsan na meka wo mama mra ho president ni hwemu din no say eyo mra ne wo mra na mra we die ano den dodo ti opa wo mcho wo nkonkwen sakranti president Museveni edema wo so mfa nko enkwen sakrai wom na akiri wo mfa mra ena mo je pine de koi na wo koi ne sakrai no mko enfanyam so ma anya sakraye he emu odin still ebusia se Uganda enya anti LGBTQ act ebe sori etia ye true so ye lesbian ebe gina so ebu atan sei enetie ye se wo nipa bi a wo lesbian ni gay no wa ya ma adwo ho utwam kwa ne nzakwo ye bi teze what tintim ache wa ya ache ya so say nipa ne ye true smart ye ku anesa ye ku ene se ye be san omini se do betu prison am wawu se be shutu ene form ho om dia ne se ye true so wa ya ma dwon wa ya ache what tintim ma Uganda ye true wa kai se wawu anesa ena afi onipa nso a why ready anase wakwakọ fum sa emra no so fuma wonso ye ma 20 years in prison afi obi nso a ono no cheze lesbian ni gay no ne dia no so no promoti ono onye bio o promoti pienkrofogum 20 years onso ya chiwa afi onipa nso ono so efa nkwada wura lesbian ni gay mu obi ofa nkwada wura lesbian titu ni mema na efa nkwada mema no onso ya chiwa 20 years no excuse afi mento asoma wai Uganda for a lesbian mra na mechechi ma no lesbian ni gay mra no afi ase nipa onso wai wadwen se wo no o yama edidu mu ankasa 14 years onso ya chiwa wo de no afi obi nso a wo wakwa yemfumso ni bi wako wram ase esese enfumso ni sese wonso de 10 years ana onipa e bi a lesbian gay phone wa dan bi mu sa dan ni mu no empotem wonu mu phone na titu ni edan wura no eni empotem phone na wonso ye troa ye ma 10 years ade na wonso sonse phone so 10 years ye de be ma eni ehun sa akwada wonso ye lesbian gay a wonso 3 years afi tie ensem twofo awodro ensem twa awodro te se bia ba Ghana nka media houses yi wonso ye se ya chow se u promote lesbian gay e won Uganda wonso ye boka 1 billion ni asanso ajo licenses 10 years u operate radio na TV no u operate se paper so u operate tino wonso ye boka 1 billion ni asan ajo licenses every winsem for 10 years enti Uganda for lesbian gay mra magia tum no sa ena wonsem etie yenjina we so na yemfa kase no ensima achefo aye krado a wom de baba